Kuruan mana Mombasa, jodak egweng ma Magadini e kar chungur bura ma Changamwe Mombasa e jowuok oko mar kwedo chenro mar jaket mwandu moro madwaro gero kambi mar loso muya mar gas e alworano magidakie. Luoro margi en ni gas no kidek muoch kendo kelo negi masira, omiyo gidwa ni jaket mwandu no omany kama chielo ma onyalo gede mopogore kod kanyo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ma en gweng' ma Magadini e od bura ma Changamwe Mombasa. Kae ema jaket mwandu moro ikoni nitiere kod chenro mar gero factory mar gas, gino ma jodak ma alworano kwedo e okang' mamalo. Wasiwasi wetu ni hii. Hatutaki kuchomeka na gesi. Hatutaki kabisa. Tuna watoto tumewazalia hapa, wamekulia hapa. Kuna nyedhia kubwa sana huko Dongo Kundu mahali hakuna watu. Mimi gasi yenyewe hapa ililipuka 6 ndio kgs. Nina alama hapa mguuni. Niliketi 2 months nyumbani. Je, hizi millions of tons si tutakuwa majivu? Giche chini jaket mwandu no bende kidek manyo yore mag daro gi kanyo gi thuon mondo mi odhi nyime kod chenro no. En wach magikoni tem chir kendo bang' doho chunge higa 2018. Wasiwasi yetu ni kile tumeona Nairobi, Embakasi juzi, moto ikiharibu nyumba na ikaua watu. Tumeona Sinai Nairobi, tumeona Nigeria watu wakifa, tumeona Mexico watu wakifa, tumeona Warabuni watu wakifa na moto wa gesi. Hatuwezi kubali gesi wekwe hapa. Wasitudanganya tu watupatie watoto wetu kazi. Ile kazi ya gesi unajua si kazi ya kufanywa na mtu ambaye hajasoma. Hapa hatuna mainjinia. Wataleta watu wao. Jodak go bende koro dwani piny owacho donjre wachno mar neno ni ok dar gi kanyo kendo mar geng'o gedo no. CS ya Interior na PS wake tutawafuata, manake tunaona kwamba CC labda taweza, regional pia taweza, na hao wote hawezi, manake hii barua imepita kwa kila ofisi na hao kuchukua tu. That project was there. Nakakuwa na dissenting voice. Na then after that COVID ikaingia. So if focus yako na hiyo intention, he'll come out na atasema. Tunaambiwa nyumba sitabomolewa. Huyu focus akija tuko pale. Sasa anatuondoa twende wapi? George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.